Zapratite kanal za najnovije vesti na dlanu. Teodora Viktorović, glumica i unuka poznatog glumca Mihajla Viktorovića, preminula je u zatvoru u Požarevcu, gde je služila kaznu zbog ubistva majke i bake. Osuđena je na 30 godina, ali je kazna smanjena na 20 godina odlukom Apelacionog suda u Beogradu. Njeno detinjstvo bilo je teško, a kasnije je bila pod uticajem narkotika i alkohola, što je ostavilo dubok trag na njen život. Zločin koji je počinila bio je strašan, ubila je svoju majku i baku, a nakon toga je prevezena na VMA, gde je ustanovljeno da je bila pod dejstvom alkohola i narkotika s 3,5 promila alkohola u krvi. U zatvoru je pokušala da unosi i drogu, konkretno heroin, ali je sprečena zahvaljujući obezbeđenju. Iako je počinila težak zločin, njen partner, Borislav, izjavio je da joj je oprostio i da je i dalje voli. On je naglasio da ljubav ne poznaje granice i da je neće napustiti uprkos strašnom delu koje je počinila. Također je otkrio da su mesecima razmenjivali pisma dok je bila u zatvoru, a ona je često pisala o tome koliko je nedostaju deca. Prenosi portal list.rs.